Russia ni chun awai khatna ka Ukraine hypersonic bomb khamkho lo mi anti mi chu give copy a athak marsiam nam hi amina namte ti zongin an ko theuton Russia thong jam tu na ni an chimninga chun ni zana khan Ukraine riam nam chena ku volei tang chu kan ka ti hi ka hun hi van long arok mi an tu na hun zong si chi tu tan hi ral tuk na ka ma bantuk bom an man masabik nak chan se Syria khan athat le that lo belte chu an rak thes chang anti Putin ni chun ma bom pi hi zurup ram na ni an rak kham kho lo mi bom si ti in arak chimbal thong pang match nakin alet thra rongin azuan arange tlalaki ka chu har tak tak meng thong khat azanga tluki ahlami zong aka kho cha a air defense system cha a chun ven ok har ngai ngai in an chim Russia ni hin hypersonic missile hi zemazak an ngei hi arak chim changi naite zonga khan Nazi pakhat chungi meng thong sari tluki zuan rang mi Russia in minute panga te longi London khopi akap khoding rak lang ter chang Russia ni hin Ukraine te ding in riam nam tha tha man hi a her anti de rolo ma hlana hin Kharkiv a vakim bom anti mi chu an rak man changi Orion tron ning chu afak tak tak he se khothlang rampol ni chun ral tuki itel lo chu an du big mi asi na in Ukraine bel te chu an si kho chungin riam namin an bom na Ukraine ni adu big mi chu an ram chungi zewan long man zon ter lo no fly zone ko to piak na se chun kan him deuh lai ati na in zurubram na ni chun an cholan piak ri lo Ukraine ni a her big mi chu motor chungi to kho mi le olzang te i cho kho pi mi air defense system asi an khopi ven nak ding cha her tuk mi ase US bel te ni chun radar ti mi hi an ngai kilometer thongkhat area rong frang hi aven kho ante Ukraine ni nei man se lo chu bantuk chu a man ning chon ta haw mi le training na betak te I kai haw mi si chu cha a mang ve khoding in chun chan tam haw ri lai Ukraine ni hin radar 300S300 ti mi chu a man ning an thiam changi ma zong hi pek ling in chun lam har ngai ngai chang hi liawa hin Ukraine Russia ra boingan pol chu an thi do ma na ti in Ukraine ta chho mi ni chun athan e ni zan ti ni te zonga khan Kherson khopongi ika naka Lieutenant General Korbachev an tha nak bi an chim hilhan deu zonga khan Russia General rank minung pali an rak thi chang ram ni hroi tu na ni hin Russia mi pi maya bia an chimi Russia President Putin ni chun Ukraine ral kap an kalter na arwang chu special operation asi ati atu tluki Russia rammi kanilung rual hi umri lawe ati phone Putin ni bia chimdi nuwa hin Ukraine President Zelensky ni chun video in becha Russia mi pi na sina achim ve hiral tuk nak hi adong zok zok lowa chun Russia cha a sungzat lak nak fak tuk mi asilai Zelensky ni chun Putin be chim na ka khan minung ting ni rong ani pum anti chu Russia ni Ukraine ra kap athla mi tluk rong ase Russia ra kap thong legi rong an thi changi minung ting ni laka khan minung thong legi ruak chu na se lo zo ado lo tak tak lai Russia ni akan tuk na ka hin zar thum chunga minung nun nak tam tak ani changi tan boi nak dong ter a haw ate ram hroi tu na pa ni imu I
buai chungi rem nak to angiar buai nak hi ai pe zut peng ri a chun Russia an hiu peng lai chan sau pi tiang in an ram chunga effect angi te lai ate ram hi na kara hin I chon biak nak chu arkum chang ko na in athei par chi tukin alang khori lo na in du sa te chun awining ziama Russia ni adu lo big mi NATO ram he ipe tle lo ko nga chun ai fiang pa ko chang ka do nak ngol chung kong bel te a chun an bia ai mu kho do ri lo ninga ni jana khan UN Security Council meeting an thu nai buai nak ade kho nak nga ti in bia an fun tam kho ve lo ma meeting a hin Russia na US na chu fak ngai in bia ani chal ani elmi bia amuru bik chu Ukraine ni chemical riam nam serai team ti in Russia ni pu I na in afiang mi bia siri lo maral tuk nak he pet lai hin basic information aman le man lo abipit ning alak tar ngai Russia ni chun US bomb nakin Ukraine ni chemical bomb UN man ni man loading ati mi na hi serai team ati US le khotlang le ram na ni chun nan hlap man wasila asikholo tuk mi si ti in an le ve na ma kong hi Russia ni document kan hu ti in hai thoki Ukraine ra ka andak lu ter nuwa Ukraine Health Ministry ni chun hi se zung hi ro ding in a fil na ti in ang rai boy pakhat ni achim US ni chun hi document kan ngai mi hi entry ngai lai Ukraine le US ni chun UN ni akhap chang mi chemical weapon an boi pi tinak asi te Soviet Union ake koi hlana khan zot nak ti nung kong an chon nak mun hi a umbal kowi Russia ni chun riam nam serna ka an man anti US le khothlang ram na ni minung ngandam na kong he petla in chon nak to si ante Ukraine a Russia ra kap an luwa khan ro ding chun anti tak tak kau phe tim silovin ro le bom ni a khen suala chun minung cha a ti nung sual lai ti phan ruang tuwa si ante hiban tuk se zung pol hi riam nam ti nung serlo nak dinga thil tha tu asi ti in US le chu an tang ma kongi BAL nak hi atu nai long asiti lo hi January thla zonga khan simla rel arksidiam chang UN Security Council a Russia ni chun document adang ka ngai ati Pentagon official pol ni signature an peki riam nam tu naka an man ti kani fiang anti phone US tu ni chun Russia bichim hi Ukraine an chol chak na ki thiam chau ani tip na si ati pina an ma Russia le tu ni hin hiban tuk riam nam hi mani tip na silai ti men chu di chun European Union le US atan tu na ni chun an bundir pi chiu na hiban tuk riam nam hi asar nak zong tu lo bak le doctor chol ding asi ti in India chu abun tang ve I za chang se dai changu tinak man to khe ase tuluk ni chun Russia document ngai mi chu tha te I hlathlai adu US ni chun phe thu lovin bialet se ti adu hi lewa hin US President Biden le tuluk President Xi na chu beru tinak an ngai ve I tuluk ni Russia abom solasia chun tuluk sina phikharnak an tu lainak achim tuluk hi Russia hoi kom ase nain tu tan thila changmi konga chun bom chan ri lo nain social media Russia mo chetnak chatial la post heti pol chu adu lo nain tuluk pol an han mi weibo a chun Putin bichim mi pol nak chun ral tuk ngol nak dingi Arnold te pol ni
sathan an chuak mi pol chu mi rel hlo deuh i Russia kan dirpi ti lei an chim lem lo na in ma ni hin tuluk dir nak chu arok ti nak se hlei lo Russia ni chun Ukraine riam nam ser nak le nezi thin lung lei deuh an put mi kha hro piak atim ti lein atu lia thil chang mi hi hril fia ko thlang ram hna ni chun Russia ni hin ama du ning bakin ama du thim te in Ukraine atuki atule banga chun civil mi nun nak man zu lovin a khen po kheng se ti in riam nam amani nu naw an tem tur nak le Russia ni nu naw nak man hol lowi a chol chak nak chu an chim chem mi le an chho chem mi sive Russia ra kap ni hin Ukraine khochak leile hundanga mai an nor kho ngai Mariupol hoi na chu an lak leng chang ante Mariupol i cinema hall ka na ka khan minung za som thum leng an thi za som thum leng ba ang kong lam thei an silo ma ini idorna ka hin hak chia ti ideally hak chia na jam nak le urwa i ruwa mi ase ko thlang media pol ni nu naw an zo lo nak hun mel chuna an man thlo ma ve Kharson copy an lak nuwa Ukraine ram alai lei kirivi lei an fu chu ma Russia ra kap ni hin copy cheu khat na an kul kho ngai chang nai copy kipa bok mi thong thang adai da adong kho ti lo gefa hin ai ka nak hun lo chu irpina asi gf copy lu na ka le ven nak dingi in ani kap chu ma chun zu an ni athat ninga chun civil mi za sari le kul ruk ni an na an sung change minung million thum rong an jam chang minung thong tam pi ni e ok an ngei ti lo Ukraine vle chunga white a chho tam nak bik si ma an e bik mi lu nak he ai rok chu ma white lo ye kholo mi Africa ram cheu khat ni chun an tem tur chu ma change muntam pi chu mangtram tla kho mi dir huna adir chang tin World Food Program ni chun achim ram boinak adi I ram ni na ni case fire an ngei kho nak dinga hin Ukraine ni NATO member si lo chu achol han pa chang ko han se lo Russia ni kan tu bak lai lo ti kan fian hlan lo chu kan min kan fiang bak ti na asive lo ante Russia du mi Crimea chu Russia ram asi chang ti mi chau hlan le Donetsk le Luhansk na Independent Republic I Ukraine ni achol hlan chu abepi de an siri nai Putin tu ni chun Ukraine ni hin chan saw lak nak dinga thil khro khar bp avun chu pi ti in khothlang ram pol he ani chhot na ka achim ve Russia ni chun avai khat na ka Ukraine hypersonic bomb kham kho lo mi anti mi chu gave copy a athak